Ia o te matau tia wha tu lo fo I lo tau pa ia ma lo tau ma malu Samoa I lo wha whakamaua ma le wha whakaka rei fo I vaenga o lea fiafi ina ua lima menu te wate ai nei tu la e lima I le tau tua wha awa ua lau Bluwave TV Beso le proklame fo I o le lea fiafi le Tautai e ma le manuia whaiva se tātou watirou Tautai e ma le malo, Tautai e ma le fia, Tautai e ma le ori. E le nei aso se furu ma le lua o le masina lona ono o le nei tausanga lua afe lua se furu ma le tolu. Pa I le popo masa, fai ngā fo I o le pai le solo sa mo o le aturu. Jofia, e le o se aturu uteriola. Pa I lava le whasaunga wao ma le atu folasa. Pa ia e le popo mo mamalu, tutu ulima. Ia le taritununga, ale a tātou mai e tasi ia ma fusi le fau malo a wafo I le dei aso yo sa ma fai ngā le avea. Whaatulou lava I le whaafwhakabaua si o tātou tiro. Ia o Samoa, ia o le ia I vivia hau talanga tā o le fue le velave. Pai lava I le paia o mamalu wha le atunuu, po malu fo I wha le malo. Ia o taulanginga wha le anganuu. Ia fo I tausi e tūmua mapule ma le pui ngā awa ainga o matama fo I mo lantou ainga. Ia e matua le tuu fo I. Ia I mamalu wha le tala le lei awa tātou tama whanau malupe wha lele. Taulanga soifua pa I o ainga no uma fio anga. O I la tau oforo la tau wola mo le tua wha ta lofa. Mo u lofa ofolo fatu. Ia ma wha tu lima tu fo I le vaenga o le afiafi. I le te ai o le lima ya matou iau te roa nei po ni usila. O le teimile na matou au te loa ua te ale ono ya Samoa si o tātou mutiru. Pe lua le toru I tūlale tua iei au se tālia nisi o stete I tono au se tālia. Ia e pe ama le lima I tūlao lo te le vave ai I Amerika ma nisi o atunu ui fafo atu. Ai tasi le aso e tua iai. Ia e walanga o le aso ngafua tātou. Ia I le nei fo I tūor ke lope. Ai o le aso sa pati po le aso sa le nei. Ia I la tau wolo mafuta mai Amerika. Me se foi Hawaii whapea foi la Amerika Samoa. Ia a whapea la o le te maua. Lo leo le nei vanga o le fiafi mai sila mai a olo e mafuta mai. E le atu a Amerika. La lo state o Amerika ma territorio Amerika. Ia whataro whatu le nei aso pa I o le tua. A so sa. Ia te autou. Ia e ono o mātou le si tū langi le nei. Ia o le ua mātou waso ngafua. Le la fuila le te le no fa tra no fa talo fa so ngafua e a bele weekend e mai le nei foi vai so malava singa e me se foi o tulanga sa fita I tunga ye si o tato tro e a o to sila mai o fia o fulano sama io o le to vai ani au fu mona wa io boleo mai ai pi wa la ngona fo ia na yo uso le foi nga le ele le tūlanga na ta alo ia la tō fui au le vai aso tēnei ai o tau te poli e mela le maua e mela le ngai kako kama I o tātou proklami ta alonga a o aina le avanoa mai no nofo fai o la tau tiu te fui e wha ta mama tina le whale vai ta maiti ia wale avangoa mai wo fui wha karira ori eo mai whirimako proklami o tala I ta alonga ia staimi ona fiso ta ia tu la ia le na ola e nofo le lei le fionga ia le Palestine o le aure pulu e va ai le lei ka miki le ala na ware o mai I lunga tātou programe ai le a faina le fa talo fa tu e fio yo le tala le lei e mo muala o fa kalo fa fio le tala le me so le tātou fa malo mai le lau ngai no le upu le zona nafi ia e to fia vo inisi na mantua ki fa le upuan ia fa taile upu folfola feo yo le tala le leiso se fa fia ngai ngala o le matua lo fa o te ia fa pena fo ile se savringa fa le nganga a fa inga o le midimili o e umaenga ia o ngenga ula vale ka mai kiki a ona ula vale ta mai titi tono ai ngai e ke fa longo fa sikala o mai ale ula vale lango le anga e fa pele ai ke rongo fia a inga te tofu atu tonu e lo ale lei e ka mai kire me ngofo ai e lo le me tu ai e lo le me tau tatala e lo le me sava vadi e lo fe au fai e ke kofu le ko e lo e le lei te le o hina o le
e le tu Faumuina. Ia o whaamaro si au ngā mo tātou fo iana lotu la sora nafi. Ia e me se fo i la tau tele na pe sai ma le fia la ngai ngor upo le tu. Wa fa penga ia tu isi ava i mo malo si sa wo si fa ve au. Malanga ka penganga. Nga ke ia re fo mai e fōringa me se me o le fia i tamai an tātou. Ia ele ai o au ngala fo. Ina ia tau mawhai o na whaalelei a tidi. Ia lou soifua mo lo uola whaale nganga. Ui o lea, o le whaatalo whale nā mo whaafia ngai ngā uma mo tau whale tua e mese fōi. Ia o le au whai ngā luenga te tofia le tua po o misio ngale whai au kā lai whai evangelia wa uma tūlanga o taulangina. Whaatalo whatu asia te le divanga o le fia te utau. Ka ko mei runga tātou programe. So ke fia malo tua au vai aku ya opi ke fale ya Wellington e ke o fia malo tele tu ya sa o ka me ke wa so lusa anyways bo mori la fa malo mala fa te tele wo ma pa anga mai le tatou proclame e mori mai stemi join mai la ia pe ona autova mai la ia le plesking or bulu ia se fai se kala po le alta penanga la ia ai o te fia malo atu to tero ila tau Ryan se ko mai can we have this down from the beginning fatalo fatu ya Joe to va ia male maftanga le vanga le fia ngata fo ile tali melei le mafuta mai wai kato Coda Chiefs la ula ko ka puai ka ko Chiefs Daniel Petaya sorry Naya se uso ta lofa fatai good to see you yesterday ele lotu ai o te loa ke le la kapi e ke le o mana malama te le mele te no i ta longa walanga e se ale lapi se ti la utongo fatai mafuta mai fatai lofa tu le prestane o le au malo ser Crusaders ia le tofa le matua faiva ia tulo wena su alopeti ia ka mo fai ali inga fai ma va ve malolo ele o le malolo ko wadi inga ko fa so sa ya le po ato ali lau sunga mo ko fai atalo fatu ia o te longa e fai si fai ka longa le walanga o le amas i pulu le lo ia wa le sa ilinga semi-finals male au malo si ale Crusaders se kemi foi ka ko foi tatu tala no ai Danso asiat tadielu la levanga o le FIFA malo atu ia i le to fine foi mai se foi le tautonga lo mafuta mai Brisbane au Italia e le levanga o le FIFA tau pale mia fa tai mafuta mai o le au ka pua i ka ua tua i tai masipa u fa tai mafuta mai levanga o le FIFA ngata foi lea o le Chiefs al Italia fatu tawano ia le mafuta mai foi levanga o le FIFA tai mafuta mai Texas Regata ilea tua ofui fatu sorry that's a very nice name tua ofui fatu Viliamu manusa vali le mafuta bai foi Alaska le vanga le viafi malo atu regata ilea ia o maulolo sorry maulalo June maulalo fa tai mafuta bai feka ua Pools Palmerston mafuta tu inai Pools Palmerston off okay thank you very much Aleki Sengyam fa tai mafuta mai le vanga le fiafi bole tu fa malo proclame ia i le songa ya Richie fa matuaino ia po le songa tu mo al filofi fa tai mafuta mai i le vanga o le fiafi ngata ilea o lau iliu sia fo sa ka lo fai yo e lau iliu o le vai fo ya tato maftanga o mai ia manuseunga mai ainga mo le tolo fa anga programe mo o to le vanga le fiafi eni makaliti alava le mafuta bai fo i le vanga le fiafi mata tu nei is Panaway Washington tapole Johnny Finau malola verso i fo bro le vanga le fiafi me se fo o peor solofa tu i maunga le mafuta bai fo le vanga le fiafi ua kangur mari o Hurricanes ai la tato ai la ka ko le ko inga melo le vatur fa malo ai sau ko inga kala matua yo fa no ia au ke ko foi me ya o pior se kaimi talo fatu le to jele o to ani toa ma to foi maftanga be se foi o le sunga ya lisi maso ma maftanga le vanga le fiafi o folo fatu ba fatalo nga ko wilo uma fa au lo fali ko lo uma io to ti agree se vanga nga ya le Leaupepe ma le wori e nga makwale awa ile meria au te lo foi ya una tapua i foi ya ia la kamo su alo piki inga ia malo le Hurricane
Melusi paia pe se fo yo le sunga ia Chris Giles ma le tau mafutanga le vanga le fiafi o folo fo fa malo atu le vanga le fiafi me se fo I ole tina ya ma mora robati le mafuta mai na ma Roscoe Free Kings a talo fa atu mo folo fa atu Risco no joa o mai ka ur ngi vanga le fiafi ya fa tai le ngale le tu o le fo ia mai tau atu le na menuia Coronito mai lei ya ma tau foi mafutanga me se foi la le tau sala ya hana ma tau tia io ma I Smith ya o me sia la foi o tatu ofisa on o le te mai mo mai si o tatu o tunu I Samoa mo moli to foi fa malo ma nga fa te jele nga ruenga mai ya ale fionga ya il pursilio le tatu Bluwave TV o lo I Samoa fionga ya nai fa po le fionga nga tasi ya fuimono ma tena nai ia ai mai se foi la o le tatou pule I Samoa le fionga ia misa la una fusia pira ma le tatou team adoa io ila kama ule le Oscar ia markamo Demetrius ma le tatou vaenga o malava lo I Samoa fa tai mo ngalo ga le se foi tama ule le o lemo Rams ia ma le tatou team Samoa o folo fatu le programe se sau ia se fio mai vui lungo le programe ia ona fato a ma fe leo se fata lo fa faptoa isio ma uso ya va ai al le vanga la viafi a ye fa malo se silia tangi ili masa se fa tai ma futa bai le vanga la viafi Martin va vasa fa tai fo il ma tanga le vanga la viafi ma to tele o to ilunga ole tato porkalame io ai ka ko kele I ko me ia o ko fa emo kwa si to fa emo to wa telo o le mo el tato so ta inga ma le fionga ya vui pe fo le ma wa mai ia la ufionga vui ia a te polo tonga e join mai lo lungo le ta ha tala nonga e nei va henga mo se ia fe mo fa tala nonga ona fo I mai la ia to tala no e du langa nei ta longa a va no mai le fionga la Leaupepe ai o ko fa e mo kwa o ko le va inga le sa ia ta longa le weekend nei io fa ka ke le me o ta bua I fo le e te tauna e malo ai pe wa koe ngau ia e se mai moi iyo e pe wa koe ave e se mai a maulima ala sa fina ngalo a Tom fa pe tau tonga ya mona ala sa fina ngalo la ukala le a cri fo ia kolita ia la ukala ole leanga ole me fo ile wa ya o wa yo lima le malo ai to e fao e se mai el totele. But let's have a quick look at the most controversy decision ever in the history of Super Rugby. Ela to fa e motula va se e koe se sila mai me o lo fali ai fa au no more screen. Let's have a quick look. Jordy Barrett trying to drive his way through. He's pinned in there. Can't do it. They get over the line. They've got it down though. Oh wow. I've got that ball is held up. My on-field decision's no try. Oh, gee, Dad. Has he got his fingers under it? Hand under it. It's under it. Is he denying? Yeah. So, Nick, based on the angles that I have available, I don't have a clear grounding. His sign off. So it's held up. Brumbies win. Oh, wow. Come down to their last kind of play, and as much as I disagree, but that's just the way 40 years and doesn't go your way, sometimes it does, and I scored it, brother. Initially I scored it and then he held me up. But hey, it is what it is, man. I'm gutted, but honestly, brother, I'm just truly grateful and blessed, bro, to be here and play this game for my club and my team, so pretty special moment. O le toe whaatepa lea I le teimi na ngao ia e se ai le mantou manu mai lima o laufali le. Pakau sila mai leanga lea. A tau wa aia lo laufali le a kamia I kou vai fali. Matua I sungu ia se urupe. Orgaka kongu hane le ufa le tonu. Lea ngai mea. Ia ai e uio lea. Credits for imatolo upulo le defense le awa. Ale Prampis yo man na yetel anga le ka alo mai foi la uri Samoa ia le au Prampis ia o ke le fia foi ia o mai tatou yo o mai avel tatou lan sama yo le na tonu ki lia le ia to se sila le o au ri savea le o se tama player he's pretty much the best number 8 in the world right now. Ele kangola kamai fa folinga le mo le sure score e matua manino le lei
background le ia ai le faina le ia o mai la ia ina matua fa ato ale le sifi tatou semi-finals mo le vai aso nei po le fai unga weekend Crusaders ma le Blues leo tosi sila mai lunga Crusaders and the Blues ile aso Faraile ile lima te el fitu leo le ata alo ilalo ile Malai Christchurch na tonu lava taro fatu se o sol to far vai Malai asia ta kedio asia ta wale mo se kemi ka ki kofi i Samoa ono le tulanga le pisi talo ko mata ina le sa ile va o le Crusaders ma le au le Fijian draw au tatu ia fata talel tai me join mai ia le fionga ya vui e longa le nei il tato wa porkalame ia makua fa amo le lava le Crusaders le draw but tu fa amo what tu ito eta what tu lava le Crusaders ia di auto le draw ia o mai nga yo ke like o le mele ngoso i fikio pio se me fa fu se o le vevela ke ro ko pe le ko fa po ai mato ia o le lana matua maduma lola ia ile Crusaders le la quarterfinals ma le draw Faya ina le Waratahs ile la talonga male au feololo le Blues. Ia au kilani. Ia ai manu malo. Tasi le si talonga le na peina. Na tiro la fo yor matua tau fa le tonua. Ko kiki a hor malo laki fo ia le Chiefs la tau ia. Ba tua ana faya ina le Chiefs le talonga male Reds. O le taimilo na luaile o le sao le Reds. Pa wale o le au sa fa to ila lo le Chiefs. Tonu va yaso taluai. Ile la ta longa fo ilalo I Waikato la fo pe Palmerston no fe po ni me pleme flesa fel ta longa le ole au le ale Reds ia le la o toi maruia le Reds ma tua ile fa tu longa ino tanto semi-finals ole ata alo le Reds o ile Brumbies le na malo fu je mato au me Wellington ole ata alo bale au malo se le Chiefs I Waikato Stadium ile aso to na ai ole a malanga tule a ole Blues ia matua fa pupuka fa le lei mai ai le Crusaders ila lo all the best fa mai le matenga le si to tele ai tato tele yo tu le malolonga talo fa ya John Fiso kadiele wali le la kapi fa mai le matenga le si a wali ia no fa longo tu ai fa mai le la to fa tau o sesia manu malo mai ole aua o sesia manu malo mai ile talonga le Crusaders ma le Blues ia vai ka vai make ngale wori le ata inu lipi le asa tu lango yai fa mai le mate ngale si wori I male au fai tau fo mai o sesia manu malo mai le Crusaders ma le Blues o champing nga o to sila o to o tau sila I mate tangata fo I oka si ua fo se pulu o se tangata mai le pulus le o ngara makenga le fa mai ole aua manu malo mai le semi le Crusaders and the Blues ole au na ai sila ia I le fa ta milonga mai ngole tournament le nei sanga fa alua nga fa kukupa I le Chiefs ia le Blues fa alua fo inga fa kukupa le Chiefs ia le Crusaders ia ai u le tato wa vatuia po le ale tu langa le ai sa o ila la tamo Samoa si o va mang malo fo se au lo fali ai tato tu ai foi wa le ko fia peki ke foi po si au malo io paule au le io taro si foi Emmanuel au Brumbies ai tato le malo longa ai tato foi mai ia fa felo ai ele fionga ya vui si fesca ku kala ia o te lo a ho ki au pepe fia sa urunga tato program au ti lo wala vai foi itali ta longa ia ele to yese mo mianga to tala no foi nisi au ti lo le wala vale la sto manatu tato malo longa to foi mai Samoa. O le whaatuwina le dei o le form online. Mo numera wha mau wino tangata no umalava lo I te tonu o New Zealand. Maratua e whaitau umalava I tātou. Aluilunga o penga te whailangi o na e whaongaina leo le www.census.govt.nz. O na e alu le li tūlau mua lo e siresila mai iai. Ma amata loa le whaatuwina Start Your Census. O le tūlau lo e siresila mai iai.
e mo mia le 12 access code. A fai ua iai ona o omi lea. A fa pe e lea ai. Ona e alu lea i le vaenga o lo fa pe mai request an access code. Ona o omi lea. Ina ia e mawaina le sifuru ma le 2 digit mo le access code. O le isi vaenga i se so ai. O le whaatumuina leo o lo tuatusi. A mai a le tuatusi o lo e nofo papa awai. Ona tuule ilano le numero o lau telefoni. A mai a lo na whaatumuina le numero o lau telefoni. Ona o omi lo leo o le vaenga lanu piniki o lo i le pito ilano. Ina ia mawhai o na maua mai le pin o lo mo mia. O le aiaini numero se ono po o se pen number o le a apia ilunga o lau telefoni. E mo mia lo whaatumuina o le isi tu lau lea i te sisila mai iai. A mai o na whaatumulia numero i e ono ilunga o le tu lau o lo e sisila mai iai. Ona o omi lea o le whaailoilo lanu piniki o lo ilano po o le submit. A mai ona o omi o le submit. Ona sauleo se whaailoilo i lau numero o le telefoni. O lo iai ni numero seiva, mani manta itusi la po asitolu po o lau access code. Tu ilunga o le poloka o lo e silisila tu iai. Numero iva sa au mai le telefoni ma manta itusi la po ai tolu. Ona o omi lo la ia o le start, i le lano piniki o lo ilalo. Ma ama taloa, ona whaatumu le form, lea watu mai ilunga. Ma tua, ia sa o le lei, matali a to fasili, o loo mo mia i lunga o le tātou form. Taibere wati lea ulua se fulu ma le 2 minuti wati ai nei le tula lima i le tautua whaua walau Bluwave TV ma se foi o le tātou porokalame o le tautai ai le rivanga o le afiafi toea o seanga o le toi tau nuu leo le fionga i a vui lunga o le tātou porokalame lai tau koneti mai foi tūlanga o iei tono se tātou tino. A talo whatu a folofolaga se Julia mai se foi o se uso a John Fiso ia po o le tō whaale lunga Jamel le a whawa pe foi la tau whaasau a whaasu a lui le mafuta pe duan porokalame ia se uso ia pale ma le tautonga ia lana ia mai se foi la ia whetaia i mali i poasa ia le mafuta mai mare to tele o tau e lungo de tatou porokalame no au sala ro pati fa tai foi mo fa dianga ia tatou tala tau te tali o aia made a best team wins i tatou supalakapi lea o le a tatou walo jail nei foi weekend ona imisi e joe as of Friday Crusaders Male Blues as to nai Chiefs Male Brumbies ia au lavo au nei manu malo mai ia o kamanga o le asu ia le champini ile vaiaso iona tuatu Savali tavo i malo lava le sai mai se fo se uso au le DJ Naira matafeo le lavo ke fakalia ku ia ka pese i meli mai ia se fa fie foi lungo le tampo klame ni so tato musika ngotu limu fa tai ma foto le vanga o le fie tato atu ni so tato update o le tato update fa tali le fionga ia vui o le mau mai tala le tamsanga malisi ia o le ua manu malo a pe ole au mai fiki le o sola ma le champini fo ile al taito fito malisi le fato au maju le weekend nei le safa tautai ai utai le malaita alo ale malisi i loto pa i la fua ona o tulanga o le toi tau fa le ia yo le tato malaita alo le apia park talo mai ona fa le nga ina le mutia fo ina le ono timunga mai conseti ale motherland le safa tau wina ia sofia o le tuto tasi o tato butro ai o le vaenga la o lunga fo ila i le tiro atu i lea tambilo sanga o le tambilo sanga wai longa ai o le ana tula i mai le fa le o ngaina ma le disqualifications o le au ma losi le a tambauli ma le moteli se la fai ona o se incident o le reportia mai lava i Samoa now ele i maua lava se atoa nga tele ma se tala no tomo fai lava fo i tau sa ili atu se ava noa i seisi e maua i se wha maonianga au tu however na onisi lava au tu stala sam fai ona o so ta i duaima ma maua maisi na o tonga o le mafua anga ma wha maonia wha le au ngai na o le wha aua wina e le au le tamauli mai le moteli sala fai o le tamilo sanga ona o se tūlanga fu i le incident le na involve vai se tamata alo po se tasi o tamata alo ma le li lau fali po la whafoina le talonga ia
por me e wo kola e kamaka alo lo fali tu mai tu fafo pe se lo fali mani usila o le vaenga la le na le sa mafua i lo o na fa le o ngaina neo afa pe o le te mai mo mai lungo le tatou por kala mele le vaenga o le fiafi ai sa e mai mo lava o isa mo o ele ngai makamaka ya am fa vena i tango fa so mai lungo le tatou chat fa fa ngofi i lau o e mai tau o le afo i le tūlanga o iai. However, ia te au, o le vaenga o le tātou update mua lea, au tali e fo ia le to ai taunu o le fionga ia vui. Ai longa e whekau i pēa lau pa i fua lau whadi. Ia, la avi fola ngā whai unga e whai. Ma le whai unga le whakua au mangea ngo uka ngoku le ki ngā i umale au hurricanes la tau ia. Mana tua, o lea wai le professional levels foi. O le tālonga lea ma le tournament lea malisi. It's an international now professional lang o le wo mai ai ma au ma New Zealand, Australia, ai mai se foi o fiti ma matonga. So o lawa amongst the professional levels le vaenga lea, ma o le au foi lea. Lea atamauli. O le defending champions lea. O le au le sa champingi kai ko fikua malisi tu atu. O le au foi le sa fai malanga tu i America Samoa. E le whamana tuina fo o tutu o Tasi America Samoa. O lea sa malanga tu e fai ma ambassador o le ta'alonga la kapi. Anga i tutonu America Samoa. Ai aku kupu mai lantu ai ngā pēwhea whaapea. A tutupu mai lantu ai ngā incidents nei whaapea nei. E le mawhaiona tau fia le lotoita. Ma le loko sai ma le whaalii. Ia mamau ai fua makola pe kola le laufali pe eu le laufali pe fikir kalinga le laufali pe kongi le laufali le polo pe kongi se vai. It's a zero tolerance. E le tu ai ngā level le ua tatau ona iai ia le tātou ta'alonga la kapi whaavao malo. O lo winga la na lea laina whai atura utala whaasoa mai fo i oi walanga la no te whai tau te fo i telo ko meni maniso i la tau na tuli mata ia le decisions le o ngisi vo ila fai mai ile sa o ia tu singa ile sa o le na me o le fisiri la a fai la ile sa ai se anga le fa o wai la mata fia i le au tamauli now ile sa tia fu le ma ave le fua ile sa kia mo fo ile le ngoa le o le fio anga mar ko akelo au ka alo I think it comes down to the individual player's attitude sa lo tala at the end of the day e pa u mai ai le tūlanga fo le o lau o your own personal attitude o le contacting o lo tangata ma lo tau fio finga o lo tangata e come down nei le to inga decision le la wa fia i fo le au ka alo la tau ia ma le au tau fia i ma le avanoa ia a fai fo le ase fai ungo le ai ia e re manatu e te taua fo ona i fotonu le fuineu la palapa pa usa ora sa mala i le urulu le fau awange sa kia fua le au tele ma vanoa le au mo le anga ia tuiluma o ula ia paula si vaenga fo le tati jiru ia ala wala a fia i fua ia le ma ave le fua ma le au tele au fo nei fua tia fua tatou le au le lei atamauli mai mo tele se la fai ia ona o se sasi o ke fai ngoanga ule me o sasi ia e il tangata nau malo fati tainga la le te fatu nei la utala ko fa fo ila mele nen tupu mai nei le kola lo fadi le nga fai ngai and this kind of game it's a huge game so le ka ko wanga le super le quarter finals e fio lolo pe ngo se ka longa fo ile e pa unga ia ko mo me sia vano to ta alo le verso fo a le ka ko alu ko inga level fo ile o le pa uma ngofu ai fai e ko inga lau fali le critical decisions na o tele fa pe te fa tula onga e tau apo lau fali ku lango le mele ne tupu mai o ile au tolo o ya tamauli le ai in a way le ta longa po le ama le ala var se o le lau fali le ai keep yourself together and calm down e le ka kaua fua e ai procedure e ai process o mea pe ona sau no so le fionga ile ia mulianga tele e iai le process o le whainga o mea pe umaenga whailo se tau tusi formal formal le leisi tau complain o le mele le ukupu o le mele le ukupu mpala anyways I think o leo maore tātou so tainga to e foi mai ai a leo maore tātou so tainga ma le fionga ia vui
Ryan, whapeo mōle tātou so tainga, pe whaiona we can bring on le fionga ia vui. Tu fia whailo atu le deivanga o le fiafi o lea ua maua le tātou so tainga. Ia, ma le fionga ia vui Masinamua, mai si o tātou tunu ui Samoa, leo ke wawai aku. Whaisi pisi o ko inga ngai vanga o le fiafi. Ia, whapeo e maua mailo leo, o wholofa mo whataro whatu i lau fionga vui runga le proklame le deivanga o le fiafi. Yo na manatu hoi leo la tu ona ia o le ata o to peo pa ia mo sam fai nga ia o la lava o ia ile au to uli o le tunu o le au fueta ma le au fuesina ia e fia ngai ma le vaenga a o le taimi nei ona o le tatu kolo kalama malona taimi o falo fam fa felo ia to e mai lo tatu tunu i samo nei talo falava. Ia, malo a fua ila ua maua e leva no mātaka o fia ua maua fua i beau mangalungalu le ea tāte to e feso o ta iai. A ele i watuni nei whaafisili ma tūlanga fo i fia le rea fia fiua tā feso o ta. Ia utele i lopo wai maua o le ua malanga le kākama. Io, ele tō whawa ai. Ia ua malanga ele whato wha mai a tā ua. A o laua i auskalia le tāta mai tūlanga o avanoa wha askola fo i ia ua maua fo i tusi tala mai Samoa. Ia au tofa atua i mōni a onga ma training se whaalau tele antili ai le tūlanga o le to mai tau tusi tala. Ia i Australia mo le luava ia so a o le fato a ele 11 na ola si on tausi. Moni ma fa maoni a seata fato a wilo fo ia ua na leila ia le tūlanga e pe ona iai le malanga e sea tolo tauso. Ia lea whaina o lai malanga i lo ua tunu au te latua fo i le vai aso leo toe lua vai aso. Ia na mo leo lea manoa e whelua i e malu tauso. Ia pa wale leanga ia ua sola wha sulu a e maratua fo i e o lea ua ele i lewa o na fo i o na maua le pepe fau lo la ainga. Ui lea ia o tiu te mwhai vai le mwhai o na tau fi ai ia le tūlanga e pe o na iai pau lea nganga. Ia alo whangi e le tuala na whai ngā malanga am salo fo i ai wheilua i pe a tau nu atu i Australia i le lua vai aso lumana i le nganga wha anoalo. Maro whaafitai tele i oe, mana ia wanoa wale au maua te talo fo i mō leu so ia awane i po ia le maru rua lau ke vai a kui cheke dola ukama pe o lai maru rua Brisbane le teimile nei. Ai, la tara me whaasolo. O wa maua fo i ngai whawhatala lau fionga vui ia ua masaua le saua savili ngai lole tulanga o tatou news ma vaenga whapena. Tau maua whawhatala o lea ua whiriwhiria lau fionga e te se tasi o lau po board committees a se tasi o matanga ruenga toro so tatou watunu lau fionga e pea o sua vai se i whamai esi whamaunianga pe sa o whawhatala o maua lau fionga. E malo hafte tu seta ole tulanga la ia o e fate ia fo ia uile so le vai son se mai tu nei na ua e so tai mai le minista ia me se foi o tulanga pe ona ia ia le fai unga ale kapeneta le te o le faka ia ua lautongi ai lo vai malo fata wa i se tasi o port ale ulenga o le swamai po le vaenga le o le water authority ia isi ona Faumuina ia ai o le la ua ia ile langona ia e pe ona o fai atu o le ele i fai ngofie ona o tele i loa le tofinga na ma le filifilinga e peta ila ia taluai ona o le tulanga i pe ona tulai mai ia sa magola vale avano e so tai mai le minsta ia mai se foi o le fionga foi suite tai ia po le fionga le minsta o fatoanga ia mau fa so ai il tulanga i pe ona ia au mai foi le o le fautuanga fa mali mai ma tulanga pe ona ia o mea e fa pe e pe ia fo si fel tatu tunu ia ina ua fa ile filinga ia sa manatua fo e au mai ia ona se o mata ia i sai ole
feeling ia peta ia o mana tulo fo ia sai le fautuanga mai inisio minsta sinia ia lo fangia o le feeling al kapeneta u fatino elela ua iai o le babe o le babe no o tu i lauto fa tala o le fa moi ia mala wina ia le nganga mawulunga lava asiata mal fa fomelo tatu tunu ia pe a maua se ava no ai tautuai ma nga ai ilo tatu tunu ile pe ona ia ile feelinga ale kapeneta ia manatu ia ele faingofie le angolo la tu fa tu tuanga tu ina mai ia tau foi ona fatino ile matalia mai se ole atotoa fal tau tuina o tatu tangata ile nga fa lo asia malo fa jai ole besili la ele o se tala fatu po se tala fa ngono le sa o fa longo ia mamawa ia ole ala le na le no le ia nga tonua manu ole besili ai fa fetai fo ile fa nga malo mar kapeneta wa fea lau fionga ia i se tufanga ia o se malo e pe o tala i le pese saafi ai le ainga e tasi o ainga e tausi lu moenga la inga sa tuala ia momoli la fa malo mle nga fa tele la nga afu fo i lau tautua i le tausi watu ia e be se fo o le tulanga le lango suina ia e be se fo vaenga na mau malo i fo ia le se e o le finga malo ia ma upu fai o malo ia ua te taua fo i mono mea ona maua noa e whaau i pēa le tautua ma le au nanga. Ia e tari toru fo se fifianga le nā matanga ruenga e me se foi o le poa da le tātou pulenga o le suavai tau mawha. Ia langa o le suavai o le ola e mo mia foi lani tangata e ola le latou whaatou whala inga. Ai o le ātara mea whaasolo le tā whaataritara noanga i inisio mata upue fia whaafesilingia. O le tūlanga no whaitau fo i lau whaafetai le miliona ma le komiti le tau tu malo. E mawhai ana e toi atau o maia se whaata. O a mai re kou milionga, wa waku e li se kou kupei kua, ai o le hafo i le vaenga sa tau whaavatu ia ma tau kua ienga apakare foi a tātou mai whaasare leanga. Malo wa te tu asia te batu whaafamelo tātou tunu. Ia o winga masania o vaenga wapene i le tula i mai o le whaonga ina o se leni i lunga o se vaenga mātou te talitonu e le o lealo na ato toa. Ia, o lea fo ila ua au mai le tūlanga e pei o nai ai. Ia, o lo o fesili pea lo mātou tu malo i le tūlanga i whaonga ina o lo se la wafe. Ia ele ia vele ma awala e mātou te solo muli ai. Ia ona o le tūlanga fo i o le sili e meise ona o le tūlanga ua le o mawhaina wha amalia i nai ia le a fo i le minsta malana matanga alwe. Ia ona o vaenga wha penei ia e whaitete fo i le minsta la tau leanga o tupea le tunu ue. Ele oni tupea seisi ia. Ia i le tūlanga lai pe ona iei nei ia ua tolu ai nei ia fono al matou i tūmalo. Ia ele umwhai lava ona au ai mai le matou whaipule iai le wha moe ia. Le la sa matou iai. Ia se ibanga na ile fontanga le asto na ina se imawai atu nei ona olo o whianga ia uma nisi o tutuangia ona o le wala upa ia le tua i nisi o ainga. Ia le lana o mantala no ai male fionga ia matafeo la tu. Ia ma whapea foi ia le fionga ia vui ma vui. Ia whapea foi ia le isi matafeo. Ia whapea foi ia tama mai popua. Ia o le lana fono ai le asto na i le mātou tu malo. Ia le imwhai foi lao na awa ia tua i le minsta. Ia lea ua tasi ai le feelinga ma le tuunga. Ia o lea ua filifilia. Loa le sa au mai lava le suita i te fono i ante au e peo fono masani ai. Ia pe lava o lau lava tala ua umana whai lo mātou tu malo. O te le talia lava se tūlanga i tūlanga tofi o le komiti a le tu malo. O te manatu e lafo pea i le tu malo. Ua lava i le tautua atu i tua. Ia mau au na atu i tua. Ia le tūlanga i peo na iai. Ia o le alala lea ua umanei le feelinga.
ia ma o le o sui te fono ia ma o talia i loa le fo ele fionga ia matafeo la tu George la tu ia le tulanga o le sui te fono ia o le ua ia lano ia le failo tusi te tupe ia o le fono fawai ia mai se fo o sui te to lima ia mai ia sanga po a fa pe malano ia le ua tasi ia il finalo le tu malo ma polo in foi le tu malo ia le fionga ia matafeo ina ia longo lo le minista e tu sai o le male mitanga le tu sai o vai ngai pe on ta oto ia le finalo o le tu malo tulanga la ile i tupe ia mana tu lava e fainga tauna utala no ia ile anga o le lava ile ia steli poti o le dua se la wafe ai wa ia ile fo ile so ta inga pe le fo tala no pe male fionga le minsta male matanga lo ina ia lo fa woni ia fa ina le ia tangata o le tu malo sa e fito i ton ia nei fofua ia no se fa le ton o se tangata ia ai si fia fo yo le wa te pena mai le se lauli mas fu wafe em salon vai ngala le la nga ia le matu tu malo ile ngang fa lo asiata mal fa fo mai lo tatu tu malo fa tai lo fionga vui o tai ile bata o pulendei ona ia fa fisili pe fa pe ma fai ona a fe sau no ga sau fa mani no ga o le ala tau mau antu i o matangi le o e pe le o tau sau le lango le o ia le o awai le sui fai pule wa pe a fata o to mai le procalamele o ia le tai fono a le ala le o awai mai matu la fa pena o le a se fa mani no nga la le vala le a in case fo le wa fa tasi le tu malo e tau wala tu le sui tai fono ma fa nga solo lo ai ala ile a wivi le au mai le matanga luenga por minister o tirama mai tai ai o ye se ye inga pe ake ila o fa lava fa fu se ima fa pe mai la fa pule le tau ona tai fono fa kalila o o kai fongo ka kawanga ko fa longo mai me o te fa toi e ma fa na tau vali mai le vala le fa mo le lo fiongo vu malo fa te tu asiata mal fa fonga mai lo tatu tunu ma o vaenga umanei pe na nga ia lo matu tu malo o vaenga o uma na fa ta oto atu ele minsta mal matanga luenga e fo yo na mawala matu filo inga ia fa pe fo ia male le fionga ia matafeo na George la tu ia sa fa pe mate filo ile aso a le aso tonu fo ile male taibi ta si sa fa ele ma filo inga ia male fionga ile minsta fa to anga ia o le lana tu wailo e ia matafeo wala va ia fai mau masui ile filo inga male minsta ilana au mai ai loa ia le finangalo le minsta to e vala autasia se si fono tanga le tu malo ia ma ia longo e fo ile fai pule a fai loa ai le fai ona au ia tu ona alo lola le tu la i mai loa suite te fono ia ina ia tau be ina loa tiute ai fa solo le pol kalama ia o pe ona ia ile polo keti lo matu tu malo ile ngang fa lo batu fa fonga mai lo tatu tu no ia pe lo fo na fa ia tu tele o taimi o le nganga ma walunga le anga ile o se polo keti e pule pe sta vui po matafeo oi o le polo keti mo tangata o le tu malo ele o tangata palota fo ila o le filifilinga fo ele o filifili tangata palota le ai o le filifilinga lavan fatino male fontanga o le tu malo vai le lo po inga palo kai fea au fea palo kai le nga ya ai o le nganga lava o le tu malo fa malo men fo ile fionga ya ma fio fa pe fo lo nei vai ya mai so le fionga ile fa lo tusi le fionga ya vui ana a hin ya o le tulanga le nai pe ona yai ya le vai o ye nei ya le la uta mai yai ele o se fo fanga la na fa to tasi le tu malo ya u fa ya lava le tu malo e tu sai o le finangalo le fionga le minsta ma le matanga luenga le ngang fa lo malo fa tai lo fionga vui le tau fa manino ngole tu le la o manino mama yo ai fa mole ua ta pa se finangalo o le fionga le fai pule ua fesilingia so na finangalo ai se a ele sa wai fongo kanga ai se a fo ele sa wai what's his reason behind a fa ngo fia telefoni ma fa ngo la fa fisili o yese mele o fia ai o lan ma fu anga wole sa wai to tenuti me fa tasi ma to fa le tu malo o tau mo sa ma fu anga o le va nga fa mo le lo fionga
Atonu ele se me o le fia ile fionga le ri fai pule pa wale vai nga o te loa u ia ili potin tu ina mai mai ile mamalu o le komiti ai mai se fo i o le mato tu malo e pe wa fa sanga ia ile fia o le uso ia ona o te pe o te attacking ai el te lo te ele o le attack la na fa pe ita se si ai ela na attack ia ma ave ia se la ngona pa se vai nga ona o tulanga ia olona fatu ala wan mana ai e failo na fina ngalo ai awane fai ale fina ngalo le tu malo e wala ka ko ku le ku malo la ngol fina ngalo le tu malo mal pule le tu malo la tu la el ta tel tofi ai le o se tofi o se tangata ia onisi vai nga e pe ona e fapsiningia ia ole a o le fai ona o anga ia la pule lava pesta ia le lo fina ngalo ai na paula vai nga ole o te lo o umana avela ave ia le tu malo iai ina ia au mai ia se li poti mai e o le lua se la wafelen tu inatu ia le lava la ele o mai lava ia se li poti le na ia tono vaenga na salo tau su se vaenga o mai se fa mtalanga mai ai au tulanga pe ona ia le afo le tala o le lua se la wafe ia ai o le atatia pe ile fionga le li fai pule o lana le na io ai tulanga lava le na pe ona uta ua ia la ule fa nga ina fo ile pola motu tu o tala au mai ata ia wa ma filo ila va male uso ia ma fatalo fama ia sa fa mtalanga ma situ wala lo ia elo fa ia nga mai o lo fina ngalo me o ia il fina ngalo le tu malo ma ile nga fa lo malo fa malulu tu la vala o fionga vui ono te nau te lo foi o la o fionga manino te le fa manino ngo vai sua ma vai liwo o tu langa vai nga au te mana tu fo awa te tawana no fo ilo mano fo manino le to telo ro tu malo le pa au ye tu i fafo ia ma ku fesili lava o la wa apaka va au isi le milion ala wa halu umale la wa ale uma ia va fo la tu malo la ve to tele ia le nei lava pe tau fa tu ai le tato tu malo fa sa le nga numero 5 uyo le te lo la fa fesili mo muri le va nga pro ke tele tu malo o le la tangia mai o le o sa tu le lu se la wa fe mo lava o tau ia ini nai fa maunga o ani mea le tu malo na tau tu ai ai mai se foi lo pito i lo fio anga ina ya tato ilango ma o tau mo mai ni fa fatala o ani vai nga penga mo wengi wil pelo pina mo weni tai pe yo isi o vai nga ye tate vai tu yo tu mai pe wa fa wa foi se fale ma tu langa fa pena la o fio ia asiata o tele ya tu paula vai nga sa ia ile mata mal va ai sa tanu mi ai se vai nga o le upua petaila ia o le vai nga ele le o tau fia nei ele ai nga au ia fanua mai ele ia ana paula na nisi vai nga ele mfai ona o tala no ia ile nga o tele ile o pelongia al fa fonga mai ala o tu malo mai se fo yo alum fa na tu pu mai o le tu malo o lo alam papa o ia tunu o mau le nga o lo o la vai tunu o mau e au mai pea ia ro la tu langona mal fina ngal ai o te telton wa asiata e uia ina e mo yo le tu ai ma tu wa pe na ma tu male pale faisi si kua ho le ma ko ke kauva ku ile afo ile ulinga ole ta longa ya pe la ole u tu la mai masalo ole ape foi sa wa le la lu tu ia fa sale anga numele 5 e lua tu i lava ma ala tua ma masala uma nei mua ma tu i me uma ona olae olo ia ilo tel tununga ia ile apa tu fo yo le uso ia mata feo le butula i mai le foe o le suite te fona ia mai se fo yo le filia o le committee o we nei ia ila to sa ma nei el fono le aso to na ile ta ua sa to tele ni si o popu asa ai tamali im fai la un o popu ia o le ta ua le na o le mole awani ave ia langona o le tangata to tasi me ole ao ia ifua ia winga masani o fasale le anga numele 5 ia na tu mana anga masani pe o le tini feilo ia ile nga fa lo asia malo fa vetai la le wa manino le a vaenga o le mesili mata u o le fa longo atu me se fa fonga ma wa le tu malo ia masa mo fo
o le na ua afaitasi e whangasolo le whainga o le porokalame la tauia ma tūlanga whapena. E au au te watu whateita inga fo isio mātou i tū mālo i sa tupaitea na ua si fia. Tasi le tū mālo o lo tūla i mai ai le suyo le HRPP, whionga fo i alau tafi. A o le taimile nei lau whionga vui a mesur whafonga maua le aturu, wa alu le a koha le whainga o le porokeki. Ioi, wa matuaru le a toa, ea ua kele le au whai pāpovi la ua iai. Wa tele le a la tūlanga whapena, la ua watu peia, la ua watu le whase la ua whase la ua lima mua fo i leo le, e ale vahenga whapena, ia te auia. E leo le fale a le ano fale, ia ta ua lava. Ia le whanga yo ia tulo awana yo tātou ainga fo i totono le fio anga mali tū malo. Wai le launga tasia umai le lima malo lo si uma. O le isi vahenga o le ua maitau atu i Samoa i sofina ngalo lau fionga vui. O le ua toe tolo po ia malanga vaa kurisi mai sainga ia na le ua whaatūlanga atu nei. Ia o le te leo le whelau toa inga ma upu matala. Ai o le ua ta vaa ia tula i le telefo i o le whaasea na inisi o whaletali malo sa maua nai manuia o nai tama whanau sa maua ngā luenga o nai whai ainga ma whai ma o loa maketi vo i le ua. O le ua koe kao whingi. O le ase o le whalongo tu i le press release mai Samoa e fōringa mai o aia inga whaare malai waalele ma tūlanga le tō ainga o waalele. E sao e le mafuanga, beise si mafuanga i tu atu nei mea tau vivesi melo tātou atu nuu lau fionga. Malo vaptei a siata, ia, masalo o le vaenga lea. La tele sa wa matalanga ia wa le fo uma na au mai le pito la au le minista. Ma le matanga luenga. A le fo ia au mai ia se fina ngalo o nisio valele company valele se lua. O le winga la le fa matalanga. Ia o le ata oto pe ia la tulanga e pe ona iai. Ia ai mo le taimi nei ia o le a masalo ai o tu le vai so fo o tau nu fa mo mo. Ai o le ale umi so tataimi. Ona o le o lo ta oto le si fa mo mo. O te asu o toi malu i kuenga. Ia ina ia ona matou ona o wanga ia tu iai. Ai o tel tonu pe ama o sa no le asu atai o le si fo iasu. O le au fia lava. Tatou te toi mafuta. Ia va pe fo ona fasa bali ai tele o nisi o vaenga. Ia fo ona longo aile. Ui ali ilo tatou tonu i vaenga. Ai pe ona o tel no el menino male atotoa. Vaenga tonu ai ia. Ia le ale mfai ona o tel no ia i wa uma na fa la wi lo le minsta o mpo sa no i company ba le lo. La ai ava ngoia. Fa le olo pe afa i le ngafakia o la ko va le ngale ni i fangali. A tu langa lava ia o iai. O le se me o fa le tonu le male va le fangali o le meu. Ia ile nga fa lon ba tu fa fonga me no tatu tunu asia malo fa tai lo vionga ele nei vanga le fiafi ia e fa lo lo fo yo le nai e no fo ai o lo le fiafi tu langa fo yo tu no malo fa yo fa le nei vanga le fiafi fa tai fo o le ua manino ni so vanga no we je fio mai lunga mai se a foi once again congratulations il tu langa o lo vala wina ia ile committee fa foi por committee fa tono le pule ko sua vai ia ai ta fa to fa ile nei vanga le fiafi e manuia la visinga o to toilo fionga vui ta tu fa pena na fai alo fa tu le tu no pa fo lo to fa chat ia fa so foi mo nei tai ia o le fa talo no nga male fionga ia vui Masinamua sio le Seigafolava o le ua maua le ava no ai se e for committee fa tonu po le board of trustees ale pulenga so vai e o le pulenga so vai e ilalo le matanga luenga o ngā luenga ai e fiso tai fo i male matanga luenga o sisio manga male male tulanga fo le vai tau e tonu lo tato tu ia e fa fikai fo i o le ua wafea ia le fionga fo i le fo i tama le aturu o tulanga fo i o ngā luenga whapendei e mo o mia kele ka ngaka e kaukakala sa o whapea e tate le whai atu se tulanga fo i le mo o mia i o tangata fo i le e malo losi ma wha maite au le i o aturu malo longa o na whawhira ilo le statu malo e mo o mia le tu ai ngā tangata whapea i tūlanga o tō whinga nei le malo po tō whinga whawhau tu o mauntua le board of trustees o tō whinga nei ma wala aunga nei ia o tō whinga fu i e pie e wa ai mai ma
e ia le CEO ia ma le management ia la tau te pulea le suavai ma tūlanga uma whapena. Ai te tau ana i se lau a fono po se poar foi lele. Pe ia pule wha malu mai le sila mai ai tūlanga o whai unga whai ma vaenga whapena. E mo mi ala. Mo mi foi a me se fo suavai ta si lea matanga luenga foi po le matanta o lo o kau mawhai ai si fio anga inu i tua ma fio anga foi e mawalulunga ma pue o nga ele me tūlanga whapena. Ia me se fo diso fio anga e whainga tau na access le suavai. Ia e la tau te tau mawhai ia e mana ia foi la. Ia le tuu ia yo tangata foi lele wa masangi le soifuanga whaangu i kua. Awa a vatu saufa fa ia kanga ka foi nga ola mai ia pia na ole ola lava no nofo lava foi lele i fale mautotongi ma fa o ngai fa ngau ma ele ia futele le mo au sa vali e ki vai. Esa a vera kamanga se e ko inga port fa bending e fainga ta tele na la tu langona ina le tangi ma le oi ma le tangata inu itua la ka wamo ma ka soa pa elo vo ingale e sa vali lunga ile enga e sa vali e alu aso mai le vai la lo e sa vali lunga o to man tuanga se man tu nu isa taua iyo ele ma ko vai nga le man tu se man tu vai na e fa sanga i tonu ma le Maota le fionga ia le sa tele va ai ma le faltua tirisa fa sanga ila ma ko vai nga kamalanga e no fola i runga ile kumu re maunga le ta ore maunga ma ta utia ore maunga fia longo le tele ai na pisa ile telo foi la unga fa mo re maunga ma ta utia ai le se maunga ta se maunga ma ta utia le maunga fia longo ya ma to maunga le lunga e ma ta utia le mo lunga fo nga maunga a foi la ke ngo for kumu nga ai e sa wila e umana e fa malu to lo fa fonga la to no ure ma to vaile kamalanga e tolu mata e ser ka makele molta elenga pe fa malu ele totele ele malisi kamanga pi ko male matala na e malu lava pawanga re makai mangalo e umaloa nga e fa malu pe te taile fa ku kumulo mau paelo kamanga paelo vaing ia ai am molo e ko sa vadi e ke ko o ku rungole tumu le maunga wa e o lo mota polo lawa polo fale vo wale ya ko asa nga lau ka elenga lenga fai wa ko sela wa ko ya fu re winga wo tala no andoi e ta ua ia la re se e yo tangata e mala mai fa fita udi lai pale fea ngai matangata inu itua a fio anga tau mamau iyo e fainga ka kele ona mala mai li tangata o lona sila fia na no fua onga mai ia pia ele ia lue amo se pailo vai tau samia tu la vele marketi ma no fo i fale totongi pia se mala mai kua pa wale taimi o inu itua na leo fai se vei fo ie taka lo afa mala le ia se usole to fatanga loa Joseph afa o le winga lana ia le no te fai atu ele fa pe vela u fatu sa te tala ia mo na o le fionga ia vui le ai o ko akele yo ngai nisi o kamama na inisi fo tamali i matina mata mai tai to mai o lo ia ile la tu to mai mana tu o to finga ni fa board e ei foi lo utari tonunga o to finga ngai fa board ele te tau ona aveo ni to finga fa public servants le ai o ko finga ia te tau ona peia o to finga ne o to finga fa kapene tala vaia wa fo ilanga e fesui ya ilava e fesui ya ilava fo ngale wa uma kwa o sui le pa inga le kapenge ka i o sui mai fo ngai sui ese mai fo ngai fo kuanga ese mai to finga fa CEOs ma vainga fa pena damalana e te tau ona faile peno ma fili mai le process ma procedure vo ile le sao vai uma ya ilo kai mi sengi lau kong kalaki au tamaya tama fo ie hand pick mai lau fa to fala inga ai kamala le tau ta oto le ka pene tala tu te filifilina ku mai ila yo ngai kanga ka fa pena alai matua mala malama o la inga fa longo ku kamai o lai fa mai ia ngai ko inga fo ie wa ka kaunga ka i pai pakikile ia fa halu sua vai u kai i papasa kaua wa tau na halu ka ko le ngai u kai fangasa wa tau na halu le tato vai o ya opo ma wala e mala lele ya la tama ya langa foi langa na soifua e maula e se o langa foi lele na mala mai le tu ai nga fainga
ta wala vai nga fa pena ia awa fo ia le fo ia tulanga le vai tere lo po moso te nga le fenga Leaupepe o tanto yai tato updates o si vai nga le ua maua mai Samoa o le ua toi tolo po nisi o tato fainga malanga va fo ia se singa mai senga mana tua o lena fa tulanga mai e lima lava malanga so i vai aso te tasi eu te lore pisi te le fionga ia vui le ua fuaina le fa lautele se fa te tala noa ngai le vainga ai o le ua mai tau atu o le la ua tahau fi mo le taimi nei taimi le tu mau o le fatu ato e a matalia ia setema o le press release lena au mai tatou media i Samoa fa pe mai ona o ai inga le malai va lele ele mafai ona to ai tau nu fo ile le so oni malanga fa pena ia isa o ile o le ngenge fuia ele mafai foi ona pakaina o le eva le tulanga fa pena la to mai nai lungo le press release le malo si de sila ise taimi e dialo lungo le government of Samoa na la ia ile latest press release le na o vaenga fa pena ia e kasi ara ka kilo ko ka fai ka read between the lines e ile me ala tupu e ia nei vaenga o lo tupu ai na paua si fa fita uli e te au o le fasito ale o to ai ma to tau fia o le tau fia ile o nei fa manuianga ma nei benefiti ma polo fiti fo isa te tauna ta o to atu to no le anturu pe ana te fai atu o pe o le a avea le fe ese ai o manatu malangona ia wa ta ina ese ai mai le manu lauti manaia vai aso a fo ese silia male milionga ku penga maua ale tama ai ngo Samoa mai no mera fa mo wina me se fo yo stats me se fo yo le tala mai le official le tu pe Samoa mole malaiva alele lava ia le to ai ai male fa tau no ina male processing o le malanga mua silia male miliona le sa maua ia Samoa ya lo winga na la tala o le wakila inga pisi fo ile le kilo po ai le kampangi wa processinga po ai kongu e onga malanga le au mai ia betulang fa pena ale ua fa le ano ia le la ua taufia oki a ko lava oki a ko lava ma polo fiki ngai farkari malo pese fulu e farkari malo le already book for the next 2 to 3 months ono fufu ngai ia le la ua to taufi o le mela le tau va ai joy ma popole ai e meane wa umaenga ai le ko erwa ku Samoa ai fa sanga fiki le ko kulisi ia mau alo e kama mai fiki ka ilo le masau le wingi fo ile le kama o peki ta ilo le alo le tama fo ile lau pe ku kusa mare masau e mau alo e fiki ia ka ko ngai ka ko kulisi ia male ava noa lea masire sila atu fiti e ka milionga ile vai aso ma mau le income matala to ia failo e fikir ngango palangi voi le lenga fa mai Samoa bye le ma se vai to fia sau ya tato ai ole a fa o mai fiti le ava no le tourism sa down ai to tato tu e se senga na o le ia talo si ia ai taulu o se tulanga le ina ia toe fa a waule au nanga male tau le benefit ai to tono si o tato tu tai bara wati le ua se furu biru to te le tu live na on tato iva minute te le tu lai ono ka fiolai ngo vai ku ro ka fa o fulang monga le pi ka se a to ai fo imamea tato malolonga na ona foia foi mai lava fa felo ai le pulo le tato blues i lungo le programme ne vanga le fefi Usila nei tanto o lo me to lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula nifo titi furu mo fa pe ma nifo oti maleano no yo nisio me to lima ese te fili mai ma fo ya tanto to ma fa ese mai Samoa e pe oia ula ma fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala ule le numero lo o lunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona. Oh wow. Oh God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, có ai xem mày sao cũng đang chơi vào problema lunch para okay. Baby, what do you want? The bathroom one?
Barbecue. Oh. Chef from Montessori. Yeah, okay. Why don't you have a Thanks. Love you. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No. No. Taimara wati leo se fulu ba tasi biro tau tei le tula ono le tau tua fa wa Bluwave TV ma wole ma fso tainga ia ma le pule le au feololo mai le blues le vanga le fiafi va talo fatu la usonga le prestine la ufioga Leaupepe le vanga le fiafi ia fa felo ia tu lau to faile vai malai ia la ufioga swafa ia wa fa malulu atu se wa taule lopo la se upo la fa ia tu e mauele ma fananga lo loto ia ai tatonu ia wa te atu fo ia le weekend ia ma tulanga fo i talonga ia me se fo ile lo mai ale la foli la te fa longo la e le om fa ia na lu ese la foli ma le hotel talu na mai alta long o fe kau o fe ka o ma tu ave tau o le au wange ia mai le linga i fa fo bare hotel ya patalo watu fo ile tatu pokala mele ne fiafi fa fo tapua ia Samoa ya ai mai sai fo ia tulanga i fa o motiu te sa fanga ai motol ne aso ya viele lo fo le tu om faiona tai melo to soifua ya wa fo ia atatu pokala me peno masanya male le afionga ia mato fa vai malai ia sunga asiata malo se fu la le ma se fu mo malo lava ele i fa pe o folinga ile taimi o tapor kalame le so foreile ioi e uia ole au warata le o se au na le tele mai so na record le taimi sanga ai na matua i fiu le afia maritato au mai mo ai tau fa ata mai la ufionga pe ke ngofo e ke pole fo ile le taimi ale mo vai atua e la ufonga fia ma tulanga ai na agree le na mato store o la city e te talitonu nga score ma ko au nga score au kamo ari sevia ele ia i lava se sol mato plus ele o talitonu na score ia ari sevia ia ia mantua forta alonga la kapia ta shatanga te fa ngana la fori ia mali ia ele ise si la sanga mfaina tu atu yel to au o le alava wa mai ai ia tau mfainga ia ma wa tau fonta pena wa tau sang fo ia ai to langa i foi lunga au to ofulan moana le masen na ofu ile tapua ia le au le to fie ia ia ioi favitai wa ke loa e na e fai mai fu ele nei taimi ele asiso o to e agree a ole to loto le pole na ia awar fa taulia ina wa anga sao mai makangi ka ilo ele matua lo vai le ngaro lo vai o kilangi mangi usila pe tu ele me kupu i la loi vai kato ai yo lea ia tulanga lava o ima na ia le ungo talonga ole te mai tawa tu no fa pe o e to te home game ale te va vai atu ole ato malanga i la lo ia se fa menga se kala ole ani tulanga e te tau i te tau na to man lo i talonga le ole a sau vessel nei ele se tau i te asiata o lea ua tapen pena uma ia le matou au ia e anga i latou lalo ia e si matou tapen atu Eden Park vai aso fou ia o lea la ua le vo uma na tapen lau ticket i pe ane fo ua le o la matou ai le vea oi ia o no winga la a foi o le la fai Eden Park le tano o no winga la o prampis le la malo mana lista no ngale le so atu ne ia le te uto wo foto tapua i le Chiefs ia ai le anga ole ia e paua ia o tamalo la va to nu le na valo ia tulanga le asiat ia la fai atu la utala oi a fai atu la utala le ne fia wala nga na ngo ula loi wai kato le pole o le talonga oi no waloi e to mole tuai u fa manu yang ole soifu le no sfurto sanga ole to faia au matangi Michael Ali sama to yaila mato mata
ia nga uma le polea ua matualo lofa le maka le Chiefs ia te au foi lele a ta puai uma foi ia Wellington ia na au mai ia mala VIP tickets le polea mai mala Jesse foi lele ale Chiefs ma fai mai le au ta puai le fionga le sama ma apulu ma sion fritua ma le lanto vanga uma siata ma te tu inantu le nei mea alofa e ke saue mai lau lango ma mai uma supporters le Hurricane e lango le sifi ia le ala o fai atu o le final e fai la lo Waikato io ele yeso ma va fau e fa tau se ticket lau tofa asiat ia ele a faina o le lipoti na mai la lo Hamilton i lepo na fa pea o leo na watu au mai o i fafo I tūlanga fo tau fiu finga oe ia malo mai ia fo ia la tumula tunu ia e faftai ia le lava sa ma fai von fa foto le sa manisi o to ina matua ia I lau to fafo ia ma fai ina to tala mai oe ma mai oe lunga ia kilani I tūlanga fo isa ia ai o le fo wo mana moni atu fo isa mato sosoani I le uso ia tai leota ia manisi fo yo to ia ngawa ia walu tau sanga o faito maliu ia ai o le tūlanga le lai ia ele avatata tanoi memma wana fsiri mai fo ia le sunga tu fue o le lor tatu le tio Wellington ia pe mai fa tau la tu ticket sol final ai le final tu au la metu o fa tu fue au popole o tickets ia em fai foi na lui Samoa pe te vole tau la o fa moi avai le ai ma se le plus te fia no foi New Zealand pe o maltalo le sforel o le uma na failo mai le sui faia onga ale au malo ser Crusaders ia le to farma to faiva ia to lo wena su alopeti o le malanga antu asio to au a mai ona fairo la tau ngai la lo ele fale la wasi ai fali fu vatu fa fonga na tunu io o tala le na ola so fina ngalo ia idea fale le ngau pasi maro si tero le fale le nga ia e o te popole al tangata le la ta oto ile si aso ila sto na wa le la li fa mai ai tinga ol matu faiva ele me la tu put polas parele ia le o le we fa mo le ngorna e fai Christchurch ta longa ia mana ia fai le tato tonu le afia las parele ia su mai foi le sunga matu faiva ia manisi foi o to la tapua ia le Hurricanes ia o mai tato no le ma tato mata las parele ia fai tato ton o te loa o le semi final pito I mataina le wa awai ton semi final ia o awai na malosi mai lava mai le amtanga o tournament I se va ngai nei au ia na tau mai lunga pe o tau au ia ma na isi au ia na o tau fo yo tau tulanga masan ai Paula fa fsili le fi fa atu asiata o le tulanga o lo ia tulanga o tatu tatu tapenanga le tatu le Australia asia tatu lupe foi va ese ona leto tele na fsili mai ia pe ia se ava no fo ia mfai ona mata ile fo ia tu manga le asio tatu watnu ia o lo fa peon fa lo lo tono laumua ia awa le macha wato nai o tarai te pukere ora fatinoi ia sa manga fo ia ni so sa fa peona ta oto ia e peona ipokala melao tai wa e fa siringi ele vai ngale a fa pea e tele lango ina mai le tapua ia Wellington e woni o vai fo ia o ele matu fa moi io e matu a tapua le au tapua I mai au kilani io e fa tai le fa manatu o le tau se forma de tasi le antai o le so for ile ile holo te puke holo ia wa mai ina ono le tulanga e fa faingo fie I le to tele marlo tele le tulu ia tau sulta si ametalia fo ile fa moi o le atongi sa sama umani tatou wa onga to fa mana duatu fai mai lau to ninga langu sama o to ninga la vale onga ele o tele fai atu o le Hurricanes ia ai mo tatou fa moi tala foi monisio o to ia e fia afifio atu mo mo wina fo fa moi tau runga fo nei kwata ia matatou patipatia le la ia le tulu mo le langi tatau
ia lea o le a whaamatafi ia pe Samaina ia wa fo'i ia le moli mausi le sila le mamaro le duru ia o ngā whaalele leo tātou pea ia e whele lei e upe le lei a wale tau tuaina o ainga ai awane o vai se pea o upe mai i whare whaafia fo'i e mo ai o le tāua na tāsu tasi la sofareile ia me whaun tātou whelo ia ina le hola le te puke hola o fionga. Ia, o le mea tāua siatana na ino a whesiri tūlanga lea. Leanga o tātou pea o mai ala asam mai lea sofareile. O le au tapua i uma le blues. Te leo vai atua o iei se siatangata e se mai ei. Ia, leanga o le au tapua i e whailoto i oe. E laua, lava le tāpenanga fo e tatali. Ia lewa tau lau o le whamoe moe. Ia, o le atatia atu tau au le Hurricanes tau te fatinonga fa moe ia la ngaulewa yo mato walo aturi i tulanga na ai fa mole fa fasili la ngaulea lava o le lava e fai mai le si to tele le to tapuai o ye ese video e fa mautino al tulanga le sikoa le lava to te pepese lava wa uma le nei aso le ninga luenga to fasili le tulanga. Ia, aro whionga lau pepe olo i le video a ua tinga fo i mata e whaari so ole nei video. E pela e fo i whaari atu e toi sui e se whai unga paule me olo fia mao le lau whari. Ia, e lea whaina lea, o se uma toi abatu e se si taimi. Ia, a whai o lea e whafonga mail tato au ta oto, o len tatou mafuta mai le ono vai aso ai tau te olengia ufa mai tau te langolango le Hurricanes a lela utau vai atu pei tau te Delivery Blues ea e ungo koe ka fiar ka kusa manga i le feise me le sofare au te iloa lava mauti noa ea o le tō whare ma tō whai vai aso a Lawrence senga ula Arching Hurricane mao yo ia wana tau li lifa mai le pulu o siona whare tua Iyo o teino le ai no le tau ana la ngai o le li foi le o nai le a fuen ka ko so mele ai o le te o matou wa matu o tatou wa ia matu o faiva o la lo ai le mo Wellington ai ia le sei fa le o tu pe ia tu langa le na a wa le mena na le na sau tama le o Golden Parity lunga ne o kilani la nga foi o le teine o kilani le sala nofu Ene fai ala se fiula vale o se si tūlanga whapena. Me tonu ana i tau o le meore whaavare valea. Me tonu ana i tau o le meore o le fia le lei valea fua ngai ia anga ngofo ila ro. Ia. Ngalo lava. Uyo lea. Ia wau teilo ea wale o toe sau rumar moana yo mo kwa male moana Pasifika. Awa mai tūlanga o le au nanga le diti saol ma le tātou Pacific 40 ma le talo whawau tele rei foi vai tau o le soifuanga lau fionga. Ia, masalo se taimio le o se tāpo kalamel nei vai aso. Ia le a whailo atu foi lātou na manu maa lor tātou se i las Varailan te nei. Wha tātou whailonga 5 se lau tāla mo New Zealand. Wha foi tātou whailonga tai 5 se lau tāla mo Australia. Sa anga wa ai lātou sa lafo tapap tai 2 3 pe 5. Le mwhan whaatau mai whaloloi tono New Zealand. Pa pena foi Australia. Ia mwhaatino lava e lātou le lafo ino tapap. E leo la vele va enga le umana whaatau mai tapap asiata. Pue le ata. Ona lafo la ia i o lātou a ingai sa mua tā nofi lātou e whaatino. E leo mwhailau na mōni o lātou no tātou sei. Ia a loang vai foi la tolo whangaina le tātou website al Digital International. Ia e la foi top up. Ia mai la tō foi lo whangaina le Click X Pacific. E la foi se leni le ngati Samoa ia au isi foi atunu al Pacifica lo ia le tātou Digital au te loa le foi o le tātou se ia yes for really. E se fulu vai aso ia la whatinoi. Luas fulu afe New Zealand tu pero whanganga mo New Zealand. Luas fulu afe foi tu pero whanganga mo Australia. Ia o se wala foi e toi whaftai atu ai foi le malo se tātou watu matangata Pasifika uma ia lo whangaina le tautua le Digital. Ia mai New Zealand, ia whapena foi ia Australia. Ia o tūlanga le tautua le tātou Pacific 40, ia o lo whapeona pesi lava i tūlanga masani o le tausinga lava o ainga. Ia pei foi ona iei moli mau mai aniso tamasa mātou whiloa i lo ofisa la swan nafi. Ia e o mai whale alupo. Ia a le lātou tala. Ia o whaingo fie foi tūlanga o le sosoani nei ainga. O na lea e lua lei whalolo te tele i nai whale alupo o supermarket uma foi.
lea o lo mfen fa nga ye talo fa vat ia o fa ngofie fo I mo nai ai ngai no itua e pe o le tulanga lava na o lo tau fa ye tatu tua lea fa ngofie nai ai nga o to tau ma sa le longa ma pia ia ala fusa o le voucher fo o le voucher I mea lo mana o mea to ainga ia ele to sa so nga la fo I pe fa ye le mana o mea tele ia ai o le si vanga tau fo ia o lo fa ya to cash powers me se lava I te mia o le weekend ia o tele na loka tele o falo lo le tu I le level po ia o le o fa lava no so tai mai ainga ia wale ato se 5 minute e fatino to cash power le tatu talo favat ia ai tau no fo I pa fa pele o pisi tele ia tai me la fiafi ia ai o lo ia tatu numero e fa lava no so tai mai ai mo se so soani tu langa ia se ata pe ona ile o lu tasi 5 ono tolu fa ia mo ngalu ngo matato titi sal ia ma me tato o lo kapia le plus ia al tato talo fa voucher ia fa so tai fo pele o lu tasi o valu tolu lo tolu o lu tasi o valu tolu lo tolu ia ma le sit muli le afsi di malisi vanga le siata fa me o le fa la te lo se fa le tua ta poi fo le plus ia ma lo lava ele ia le stai io ele avea fo I nei me ta longa ma me o la te wa lu watu ai wata tia mai fa fola watu lava le ai o se matou ai nga ta pua I lava sia na o le crusaders ai le o lo tau vai atu foi le lo chesi nga o fu mai pe o le chesi tuai o te mi tuai na le fatu ya so yo le leile au ya ano nei taimi wale o toi mau wale le leisa ia foi na pa ya so ya yo le ya fa tele molo no o le fisiri muri fa pe ke wa langa ka ke ai le manu ya to fa nga wala nga le to tio ila lu e toi mo mai so wo no de verse fo wata por kalame e maua o le an mela le na le maua e fa fe ona le maua le va no pe fe o la ta pena le fang ma nei foi ta mo me mania va no o le si au le fa le ton tau foi na moli ai ni fa ma fananga fo I matulanga fa pena e pa wan mela te wai le maua ia pe te wai foi to ngia le malo fio le ainga ai o le lava o matua look forward lava ya ta ko kala matua siata o e a fa ya to le na avea o el final to sangante nele man ya after o le final la nei ia eleto avea o ele tata malai nei ya ta po ingol matua alo va tai lo vionga le pepe ia o mo voisi ata le vanga o le afiafi ia ai manuia la fai vo se au ia wa fo ile malanga tu ile lo ele fai ngofie ia le afia mai atunu I fa fontu io le fo ile me o fasi mai ku le no fontu au kilani ai manuia mai lo o te fai atu o ele la champing io ko kasi la ngaru tele la ngaru le la sa uni dita pena ia moli fa malo me ngang fa tai fo le vanga la fia to fai lo fo il vai a sodia ia pe ato pulo le ngang le le tua ai mo le taimi lo fa tele tu fa so foina aftai lo to fa set mo me la fia so fo ia le na oi okay fai ya kore au kilangi de ngei le mafai anga fia ko ilalo le pulenga le blues ia ai malo la vale tarie foi un tato programe ia fataro fatu to tele lo foi ia o tato mai to fo tangata ia o ka ku peki nga matala noanga mongo tia bad steward fa tai ma vuta mane vanga la fia nga tai lea ia o le sunga talk wiki ia ngale aka le sunga ya su alo peti ila na au le vaso fo sili tau le alo a wole faya fa pe nga fa makalanga le moana o alo le junu io ai sori io ka viola ino le fala au ma moele le io ta pele tara ia ma e alu te mata ni net polo ma me fa pena si o le tala no pei o le coach le moana pacifica ia ai ma ne te lo ai o le ta alo iso uso po so o tali ile io o tanto pro kalame ma a ele lo o ia tu langa fu ile a ele nga fakia le level le tala no atu ai tu langa o talonga pu lo le ia fu mar po io e sa o tala o sa fu lunga mafia mamapo mai fua mafia tala no mai fua na me maname e mama e sa kala silo mo ko sa ka puala vu ile o mama wa isingi me ngai ke
tala no mai ele o mau mai o ele channel le tatou fasoa tala tatou titalie matulanga fa pena ia e oso ele moana ia u ka ua ko ruo o nephews na ta alon moana ia e longo yesi solo ai nga ta alon moana fa tu ai fo tatou ia tatou fasoanga ia wa fo ile talie matulanga o talonga ia le na ai le se me la tango I fu take it by heart ma e tau ta ro fu o el tino ia ele I ka se vi o se fu ia le na le tatou proclamer la le vanga fo o le afiafi ia me se fu o tatou talai talonga toe tu na e se sere maliu la ngai ke ia au tele longa e tasi a fo le mate o sau le fale le fa yese me ai el tinal ainga e si wala e se me la fali ia ale o ki ku ai kiro enga e tu heavy ke la le proclame e o le a pai le mai mo ia le o ta alo mai ai fa pe e au yo le a te tele la va Samoa la ta worunga tu ta proclame ata worunga ta proclame fa ta no nga malefionga Faumuina o si alo le tunu ulei e a foi e tala vouteli Ioi, ai maualunga le vaenga foi le New Zealand statistics no mera fa Faumuina. Ai malanga mai la loi pole lua I Wellington le Samoa le vanoa. Ia I nei fo le tatou office fa tala no ai. A wala vale vaenga le kau alanga nei tai mer census. I tūlanga fo I leo no mera fa Faumuina ma no mera mo so tatou watunu. Le la le a tatou watu I le fa tala noanga. Ma le songa pole fionga ia Faumuina Lafaele Jordan Mapusua ia ele nei vanga o le fiafi ia matawurunga le tatou proclame pe mai al tatou fatal nonga. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ia toi fa fele ia tu toi taliu mai le proclame le divanga o le afi ia mai malolonga masani o te fifia fa ilo atu o le ua ma fa tasi ma le fioga ia Faumuina Lafaele Jordan Mapusua mai le tatou ofisa o no mera fa Faumuina I tonu au te ronei po le statistics New Zealand. Ia e nofo mau le loi Wellington I Porerua ia o le mau leva noi runga au kila nei ia mate faso ai ile tulanga o le tatou wa tusinga ingoa io e po le census I tulanga fu le wa io wa fatinga dalinga ia te oi from the whole of last week we've been preaching and nailing us about please complete your forms. I've got the forms even online. I'm glad and happy to welcome le fionga Faumuina tama fana o Samoa e lungo le Tautai e nevanga le fionga fatalo famo folo fatu Faumuina na lo la before siesta pape for Samoa. How's the I know I'm a massive supporter of Wellington, you know, the Hurricanes, and it was heartbreaking. Let's chat about that before. I mean what you know when you saw that was a try. It was a try. Yes. So, I mean, but you know, I was disappointed. Who do we blame? Like, let's be realistic. Who do we blame? And there's video referee, the referee. Like, who do we? Oh my goodness. It's the ref. I know. It's the ref. You know, the boys they played 80 minutes, but that was a try. Well, it was. And they replayed it so many times so that we could see the try, and then they didn't award it, so. Well, I bet you if this was my take. If the referee hadn't made his decision saying my on-field decision was no try, but can you just double check? Angale fayalanga kalaranga. I bet you it would have been a different. It would have been a try. It would have been a try because people that sees the camera and the slow motions, everything got it clearly. It was a try, but then I think it was just we got robbed. Anyways, that's why he's wearing yellow today. Yes, that's right. That's why I'm wearing yellow. We're mourning for your case. But by the way, tell us,
Why is it so important? Ole ale ka ua Faumuina. Ole ale ta ua ya fua inga na tatou mana na o e whaatumu le nei form o no mera whaamauawina. Why is it so important for you, me, all of us to feel this and be counted in New Zealand? Now, the census is really important. Now, of course, the census is a survey. It's our national population survey, and it openly happens every 5 years. And that's the only way that the government is able to capture not only where our people are, where the populations, where they've moved around, the type of jobs that they have, what their needs are the houses cold, do we need more schools, what are our roads looking like, how many people are driving to work compared to public transport. All of that information, we only capture that every 5 years. Now, the data that then comes from when you complete the census is what is used for Ministry of Social Development, kainga ora, transport, education, and whoever's in government to be able to make decisions, legislation, the law, policy, and also assigning funding. So they base all of their decisions off what the data is from census. So that is why. So it is important. It's a must. Yeah. For all of us. Now, olisi vavasidi. O le siri leo te fia so ai ai I mawhainga kali me sesi of the previous week. O whaia le vaenga lea. Our overstayers people. You know, the straight language, I la tau ele o le Leaupepe no for mau to tono New Zealand. Do they need to feel? And if they do, is there a risk in terms of their living illegally in New Zealand? Everyone who's in New Zealand on the 7th of March has to complete the census. Whether you're an overstayer, whether you're illegally here, whether you're in prison, whether you're at a hospital, wherever you are you were on the 7th of March, we want you to complete the census. Now, for our overstayers, it's really important that they're counted so that for any funding that comes especially for our Pacifica, they're also a part of that. But on top of that, by law, we are not allowed to release any personal information to the police, to customs, to immigration. They don't get that information. Okay. It's safe that when you complete the census and you're an overstayer, it doesn't go beyond Stats New Zealand. Okay. Afa bela Faumuina Jordan. Afa bela o le lau esa ungo mai ngei. Awal pole o tau e le afaina pepa, le leanga pepa no fumau. Fili le form, e tautele avea I leo, e tautele avea I immigration, e tautele avea I pai malafai. Why there's a need to write down your name, your last name, your date of birth, your address? But these are the critical informations e tele na taupopole nei tangata ia. Now, the reason why we ask for name, date of birth, address, phone number, is so that we make sure that only one person, only you have answered that survey once. Because if we just say it's a random form, but you don't have to put those details, then, for example, I could complete 500 census forms, and I could make it look a certain way and make the data look a certain way. Okay. But there's only one Lafaele Jordan Mapusua who lives in Porirua and who's, this age. Date of birth, yeah. And so that's why we're able to then log it and say, so we've already captured this one Lafaele, and then once it comes through to Stats New Zealand, you've completed your census, we remove the name, date of birth, all of that personal information, and then you get assigned a number. So you count it as a number? Yeah, once it comes to us. So we make sure that there's no 500 Lafaele Jordan Mapusuas, and then once we do that and we confirm that's only one, then we assign it, we remove your personal information, you become a number. So it's just the legitimate of the idea. It's awangi fa apia mai whakekainga asia tapio vauriko. Asia tapio vauriko I Otara, asia tapio vauriko I Mangele, asia tapio vauriko. You're bluffing your way in. So it's for the accuracy or whaamaumaunga. Ai leila se me popole I fua tātou e lea whainga you need to feel. Yeah. Okay. Mana ia. Leo e whafonga mai Samoa. Ia langa o le whai muutango e whaalau tele wha Samoa. Ia ono o le sunga wha Faumuina o le whai ma wa kulengi wha Samoa la ukama. Ai afo.
I wanted to poli. Lela umanino wa just ile information. I wanted to clarify this last week. O prokalame. Pe fa fefia na utatu tangata ye le o mautu pe parofu mau. A lela umo. I wanted to poli. Lo no winga. Ili ese afianga fo na le fili la fatumu. Anga umanga siaki la uvaenga. Ave ese rolo ngoma fa mau mo. Ai tu ele no mera. Yeah. Tasi lua tolu fa matulang fa pena. Now, ole isi ole hale accurate ole to. O no mera fa mo wina in terms for lele o kanga ka Samoa ye ngofo kongo usila ma tangata o la o ese ko mo usila o ye se accuracy o fa mo ngama records auto. So there's two things. So for the amount of people that come and go into New Zealand, that's monitored by customs or immigration. They monitor those numbers of people migrating in and out of New Zealand. Now, I go back to the 7th of March. That's the one day that we try and capture. So that's what we call our reference day, census day, was Leaupepe Maki. So that day, when you complete the census, even if you complete it now, you have to answer it as if it's the 7th of March. And in the form, it tells you, on the 7th of March, where were you on this day? What were you doing? Were you working? So you have to answer it like that. So that way we can capture however many Pacifica people, however many Samoan were working at this time, or we're not working, or we're studying. That's how we try and capture it, and we get an accurate number. We try to get an accurate number from that day, from that. Okay, so o le la o pasi le so fitu mati. A le lava lai fa au au mai lava o le reason. What's the reason behind all these delays, and now up to now we're still doing it? So census, like I said, 7th of March is just our reference day. But historically, we've always gone past the 7th of March, and that's just allowed because everyone's busy. Yeah. Everyone has a busy life. We've got church, kids, family, jobs, and so we allow up to a month, around a month. But then on top of that, we had the cyclone, we had the floods, and then on top of that, Auckland was hit with floods again. So we had to make sure that we allowed enough time for especially Auckland, Northland, and our families in the East Coast, Gisborne, Hawke's Bay, Hastings, to be able to have enough time to go through what's just happened with the cyclone and the floods, and then they can worry about, census, because we don't want to still go and, there's families who don't have houses or anything, but we're saying, can you complete the census? That's why we've given enough time, and we've pushed it out right up until the end of June. Malo fa tai Faumuina o le sia officially o lam fai ulta fa tele noanga. Any penalty if I choose or decided nah ili fa kumua ko ke fiwa ke ro fiwa sia tam Faumuina ke ro vai mai. I'm not gonna feel that, it's not important to me in my life. Is there a penalty? There is so in the there's a law there that states that everyone must complete the census. So just like there's a law that says you must vote. Yes. But we know most people don't vote. And so there's a fine there of up to $2,000. So this year, there will be fines. There will definitely be fines, and that's come straight from our Deputy Chief Executive, that there will be fines. Most of those fines will be targeted to, or will be given to those people who are going out telling people not to do the census, or giving false information about, don't do the census, or who have put up a Facebook post, like, the census, they're just trying to capture us, they're just trying to spy on us. Those types of people, they will definitely be receiving a letter from us. And so, but there is, to answer your question, there is definitely a fine. Or they're probably China saying they were marking their forehead. And it's a sign of end of times. There you go. Up to 2,000. No winga. It only takes you what, like 10 to 15 minutes? 10, 15 minutes. And save that 2,000 or possibility of more if you get a fine for not doing it. Last question, and this is probably obviously if you follow way to tell you. What are the beneficials behind this? Any benefits? Will it benefit us, Pacifica, for doing this? So the basic answer is yes. And for the most part, Māori and Pacifica, they benefit greatly from
all of the data that comes from census. And so that includes things like funding and policy. So the job for Stats New Zealand is to collect the best information that we can get. So obviously we want to make sure that we collect every Samoan, every Tokelau, every Pacific person, so that when the different ministries and whoever the Prime Minister, whoever the government, that they can see in the data, oh, there's 100% here. We have to make sure that we fund and resource properly, because, you know, the government's not going to give money to people they can't see. So the government can only see data, and they'll say, okay, so we know there's this amount of people in South Auckland, this amount in Porirua, this amount in Christchurch East, and we'll make sure that we put money into those areas and fund them properly. The other thing with the census data is it helps inform those who make the policies. Ministry of Health, Ministry of Education, and so it allows them, we need a better school to be built in Otara or Mangere. We need more parks for our kids. Healthcare. We need a gymnasium here, we need a swimming pool, but also it helps us to be able, or it helps the government, the wider government, to be able to make decisions on what policies do we need. So there's questions there about, is your house cold? Is it wet or is it damp? That only got asked in the 2020 or 2013 census and 2015 census. So the reason why they asked those questions is because heaps of people were getting sick. So those two questions mean that it'll help kainga ora and the type of houses they build, and it also helps the Ministry of Health. So for those who are getting sick from mold or from cold leaking houses, but you would have also seen the programs of making sure that your healthy homes and warm homes and insulation, that all came from those answers to the people who completed the previous census. So the benefit is there. It's just not straight away. So you're not going to complete the census, wake up tomorrow and Middlemore hospitals all fixed, or you're going to have a new park down the road. But it takes time. Yes. But the benefit is there, especially for our Pasifika people. Faumuina. I'm always wondering, I know probably benefits our audience. What is the updated population of New Zealand nowadays? And if you can, what's the population of Samoa now living in New Zealand as a whole? So we don't have the current breakdown for Samoan, so we still group them. The breakdown for Samoan will come when the data is released next year. But as for the current response rate for Pasifika, we're currently still in the 70% range, and the late 70% range. Our target, especially for Pacific staff who work in census, is 100%. But the target's 90% for Stats New Zealand, but we're still not there. And like I said, no, the government's not going to, or organizations or community groups aren't going to fund people who they can't see. Yes. So we need to do it. We need to do it, because if they only see that there's only 2 Samoans in Otara, but really there's 500, then they're considered as no Samoans. They'll only pay for 2 Samoans in Otara instead of the 500. So that is why it's really important. And yes, the questions are very personal. Sometimes they're personal, but there's a reason for every question. Okay. Yeah. Wow. There you go. Ole ufa marino le fionga ya Faumuina Lafaele Mapusua. Tabiti fast Tautai. Where are you? Other villages, Faumuina? Lokoangu, Farialupo, Salani, Uka'a. There you go. Yeah, Tamafa now will tato what to do. Leuto my toitaro sangatu, tato what to do. Fatumu, low form, a lafua to Mafayona lafua to yet oilo address, or go online. Le umafona to Natulo Tato websites, Mamma Umalava, a jalu, a fatum, level my own o Fali winner, Fasamoa. Yelitato online. And 5 on a Taumuli in the Ifaya. Fatumune Law 50. Thanks for coming. When are you going back to Wellington? Tomorrow and then on Wednesday I'm in Hastings. Hastings till Friday, and then back up to Auckland on Saturday to Monday. Wow, busy man. Famta tele lava ya famuriele tua tati to tala no foi pa mai ya litato to singa no lazy to miss updates. As for now, thank you very much for coming on the show. No love, thank you so much.
Right after the break, taurunga le tātou proklami. Seigafolava Samoa. O te fia whaaso atu se tala tāua le nei mo oe. O loo maua pēr le taimi e whai ei le tusinga ingoa. E whesosoani le tusinga ingoa mo lawa oina o whaamatalanga. Ina ia whai taulia o tātou tangata, pe a whaia whai unga i le whaatu peina o whesosoani, e peio a ounanga mo le soifua maloloina ma tangata lautele. Ai aua le popole, e le whai loina lava lau tangata. E le tuina atu se isi lava tangata, po isi matanga luenga le maloni whaamatalanga e patino i a te oe. Whaamole mole, whaatino lau pito la au, ma i o atu i a Juni, ua whaatumu uma pepa mo le tusinga ingoa, ina ia whaitaulia uma o tātou a inga Samoa. Whaafetai mo lau lango. Mo nisi whamatalanga, tangai i le www.census.govt.nz, pe vili le o varu selau, lua tolu ono, fitu varu fitu. Jaibere watito e se furu biruti o le tale o le tu la fitu le tautua ma unaga whaawa lau Bluwave TV ba se fo o le proklaibu le tauta ia e le vanga la fiafi. Whaitala noanga lama se tasi o uso fo. Ia o le fionga Faumuina Lafaele Mapusua. Se tasi fo o ngā lue le maenga le New Zealand Stats po le Statistics Department at New Zealand. Ia lea lai whaafo, lea iei le vaenga le census, leo la tu whaafoina le tūlanga fo le tusinga ingoa. Ia o mea umasanesio tātou patulu. Mai se fo o na ua ta o toilo malama uange i kako maua tātou se whaasala leo le fia. Tua fia up to 2000 le sala. Pe a o nei ina whaape le a ele fili fo ile le whaatomu ma whaia vanua whaape nei. E whaamaumawina ia lo suafa malo wingoa. Ia ua foi whaamaumaunga mo le isi foi lima tausanga e tutonu o le juru o New Zealand. Dog Week, saina salone. A me se foi o moira whalamoe tu inga mala whape foi la ia le sunga e whaato ia lupe matasila fiso. But to tele se uso ia luedi pa ia aua. O mai o le uso le vanga fo le fiafi pe se fo lo fatele atu le ainga wo ma pa anga uma le tatou por kalambe le vanga o le fiafi fa malo lava io e lueli o le malo lava matango fiel por kalambe uso ku ilolo of hurricanes e ka po ai le Brumbies e sa o le lan sama tatou lu yel tala le o le upo ia ai whaafteitele le vanga o le afiafi tu sa foi o le tātou por kalambe o kakuar kalie ioe sili tau lealo ia whaafo o tātou por kalambe ia se mawalo ata e le ia se uma e whaimo ia ma o ninga ia ni mea mawari tātou tarie ma suatanga le vatele atalo fatu se uso le pese lau i loa longo a le fionga ia polu palitaonga po le fionga ai rupotea polu palitaonga ia ma le wharetua mai ma le no whaalo le mafuta mai nā i vailo tai Rick Samoa whaatai fo i le maftanga le leivanga o le fiafi ia can't wait for le ta pese fo i lea lena e talitala noa mai i po a fesa usiska whaatunga fou ia whai ma omi mai fo io e nana le tātua e si whakwa la ukala lea e mafuona utanga o tau le tātu pese fo i a waka ua o maratua i le si vaenga le wha umarita to porkalami a wokiro fia kango e kāku isi musika o le lavi e kelenga poroka isia kako wami. Ia, e tele fo ilele na poroka ile tula ia mesa o le fa nga o nanga fo ilungo o Facebook ma YouTube. E tele ala ona ua copyright uma. Ia tate musu ala e o kale la va fo ile me o uma e ku wa mai fa mai ala e su e la ku pele ama le la tonu ala na fo no ai o lo na ia ia tatu to musika. A me se foi o tou le au fatu pese ma le au tusi pese. Ia, o le mela na le ale te fai atu ta ita. A fa pe o ngai ingia o ia pese, you know, o ne oe ma o mia sa roto la vai oe le tulanga fa pen. Ia na tango le sen mai fai le on ta atu foi. Kai pe ia foi o fatunga foi le fionga ia polito fai ala ulu foi le au pesta ta malangi. Ta mo sala fai. Ka vai ko vai isa. Ia lena mai al fatanga ma send mai foi lele ia no tango rola ia le play tu lungo proclame ia o isita to pese foi nai ka kango mai lunga ia fai tete la foi on ai tu langa fa pena i vaenga o le copyright ma vaenga fa pena o yo lea ia
o nisi na vaenga fo o program le vaenga o le fiafi aso tai au to tau o fia le parliament Samoa le aso tai au aso lua io ele a fa tu langa mai fo itatu o tonga mai Samoa to tau o fia le parliament ma tu fo o le sanga tali tau o fia ngal parliament ile aso tolu se fulu le masina o me na se ima vai tu nei mo le tepolino le tatu tasi valu biliona dala le paketi lua felu tolu le lua felu sumre fa le sana ona teipo lava foi i le Maota fono i tia fau i le aso tolu se fulu me e ona fa pa fala mai lola ia le se mai ai ia tulanga o le celebrations foi lo le tato wono se fulu le tasi la so la tai au le to ta wa fi ai ia ma to au mai lola ia le no le tato ma feitonga fa lua fa tolu ma ia nga ia to le pasi no fo le tato paketi tasi te si valu piliona le si vaenga e tawurunga tu tato tala to o lea ua whailo mai fo i le numero o le Samoa Bureau Statistics fo le Faumuina numero Faumuina i te tonu si o tato watunu ia le pa ua i fo i o le aita lafu po le tongingo aita lafu si o tato malo Samoa tu sai fo o tato tupe whaatulanga mai aita lafu manano ngā tupe mai a tunu i whafo i pe i o le Asia Development Bank e le nga te leo le World Bank ia o le ua ia itulanga fu ile ua pa ua le tato ai talafu ile ono se fulu valu tesi let's have a look ono se fulu valu tesi 5 miliona le upa ua i mai le 12 months ago malo la fa tai fu il fainga malo me se fu ila tau metanga luenga tupe ia wa pe o le fatu lea e manava mai ai ma pamu mai ai le ala toto vatu le fafonga na tunu uina ia fa faingo fie le fa metalaina o le tamau ai nga watu wai matanga luenga ese uma ia ai pie au nga kasile ile vaenga o tupi ia fa taila pa u le tato ai talafu tu lango yai si tia le tamau ai nga tasi valu piliona fa fe kaiari ua o ngi pilionga ka kukupi ia ai taurunga tuai ia le tatou program fa mangaro se la manga o le tau tabali la foi fonga va tele ia ona talu ai la na le wa le alu sia o le hurricane se pele lo toi lunga ia o le tatou tapu ia o ai lava le au ni usila ioi o ia le au ni usila fa tai foi wa sao me se au se tasi mai Australia ia tau sini yo e tulanga lo o ia manga ia foi o ia ka ai sao prompis lunga e faino sa mana ia ai finals lo ia le au le blues male prompis ia por au foi le crusaders male prompis e wala ngai le mafainga final chiefs male prompis langa o le ata alo semifinals made best win a team win ele tulanga foi o talo ngole super rugby ia me se foi o le te tau muli foi le tamba foi lo le foi lingo NRL ia manu ia le alfaiva foi o lau au ia ma tatou state of origin te le lava ia nisi o ta'alonga o lo foto i mai ngata ilea o lea peia o le aso fai aso fai o le masina le deo uni lea e fetau ia iloa ia le au malosi o le peleki ia ma le au filifilia mai au sitalia wa leva ona i le tamusanga foi le Tri Nations wa leva ona fola e Eddie Jones le toi au vatunga uma o ipu ye u ni usila wa le tafa tolu le iyo ia maruia le faiva tama fana u malava o lota fianga o taita po o ai u mo ngei mau au e pisa mai e le misi ase au ma se Samoa lo ia hurricane ke le Samoa pulus o le mangwa ngo yo Samoa ia crusaders o la ia tatou walo mata fana u Samoa chiefs kiri ai le Samoa lolo male e o foi au Australia ma eu ma tautia le sa ili malo lo tatou tro ia taulunga le programa le vanga o le fiafi o follow fam fatal ba bolia tu famrianga ya tu malava ele le vanga o le fiafi tatou fira ile so tau soifua